Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Снова. Яңынан. Снова заговорили. Яңынан һүҙ ҡуҙғатылды. Снова заговорили. Яңынан һүҙ ҡуҙғатылды. В правительстве республики снова заговорили о строительстве метро в Уфе. Республика хөкүмәтендә Өфөлә метро төҙөү буйынса яңынан һүҙ ҡуҙғатылды. В правительстве республики снова заговорили о строительстве метро в Уфе. Республика хөкүмәтендә Өфөлә метро төҙөү буйынса яңынан һүҙ ҡуҙғатылды. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».